nk'umugenzi uri hano rero tubare cameraman yagiye gufata ama videos cyase nandi ma events yamujyanye muri park. Hano urazi ko uri ready ko uri ufate video iyo ari yo yose. Iyi modoka niba ifunze bese ni mwiri bukugereho. Iyi modoka kuva ara kugira hano hejuru harimo metero. Hello guys, this is Komeze neza. Uyu munsi ndashaka tuganira imodoka yitwa Jeep Wrangler. Imodoka 2012, imodoka ifite moteri ya 2.8. Ndashaka ko tubanza tukayireba, reka mbereke options zimwe na zimwe kadore kuri engine. Gufungura kapa y'imodoka ufungurira hano gutya. Naha Jeep Wrangler dore kuri funguka ukigeramo. Sida engine. Ni imodoka ya 2.8 ukuyibona. Bise kabiri n'ibice 8 ni moteri yuzuye ku muntu ukeneye imodoka ya class cyase kugenda mu ahantu hose igenda imodoka izamutse. Iyi ni imodoka iri perfect ahantu hose. Nta hantu namwe itinya. Iyi ni engine aberekaga. Ndashaka ko mbereka ama option menshi ifite. Aka naka mbere reka mbatembereze imbere murebe. Gufunga hano kapo tongera tukagira gutya nahangaha ugasubiza gutya bityo birangije. Kambereke muri salo yayo mutambuke bereke interior yayo. Iyi modoka gupushinga urabizi upressing hano ugafungura. Umuryango w'inyuma same like this. Nuko boot yayo iyi modoka igira ama option menshi. Urabona ushobora kwazamura ikiraro cyangwa kimanura. Uyu munsi twashyizamuye kugira ngo murebemo neza. Boot turafungura gutya. This is the boot. Reka tujye muri interior mbereke kuri imodoka neza. This the car. Uko mubona imodoka ifite 4 drive nk'ibisanzwe. Imodoka ifite ni powerful, ifite reverse ya 4 drive hano. Ni imodoka ya automatic. Naga ari manuel automatic. Ibirahuri by'iyi modoka bimanukira hano bikanazamukira hano. Murabona nahangaha ndi kukizamura ndakimanurira hano. Ubwo n'ibindi byose bikorera hano. Muri kubona no kwimeze. Ikindi iyi modoka ikiri yariyeho ushobora kuvuga umunsi ndashaka kugenda nyirangaje yose. Iyi modoka wayifungura hano, urafungura iyi roof na hano ukazamura gutya. Aha haba harimo lock, unlockinga none ukazamura. Iyi urayizamura ukazamuka gerayo hano ugenda ukuramo amakare ku buryo ifunguka ikaba imodoka irangaye burundu. Ni imodoka yuje condition zose hano. Urayifungura ukayirangaza turazi ikagenda ari imodoka irangaye ibereye aho. Iyi modoka hano rero ni imodoka 2012 nkuko nabibabwiye turi kugurisha miliyoni 60 jana twaganira akavaho make ariko ni imodoka. Reka mba naxelere mwumve engine sound. Guys, ni ya modoka yabikubereye. Ni karibu uzana Dubai Port tuyiguhe. Iyi modoka inywa essence gusa. Kuko bisanzwe ku modoka manini nkaya ngaya ibikonsoma fuel, ikonsoma essence. Izi modoka na hybrid zigira. Ku muntu yigura aba yiyemeje ko ari butwara imodoka iri bu sounding, ifite sound nziza kandi imubereye ku giciro cyawe. Iyi modoka hano mwazo tukanegosia kuri miliyoni 60. Ni karibu itagucika kandi ari imodoka nziza. Dufite iyi modoka ikindi nisere ko musiko dufite mo Ford Mustang ya 2015 yo iragura miliyoni 35. Ni karibu rero turabashimiye murakoze cyane. Yeah guys, reka mbere ku buryo iyi roof ushobora kuyifungura. Naberetse rock hano ikuramo ni hano ka unlockinga na hano ka unlockinga. Naha hano hamwe n'utundi tuntu ufungura tuba rutu tuba dufunzemo ukora urafungura ugarura gutya ukadukuramo. Bara kudukuramo akantu ka flexible noneho ku buryo cyavamo. Roof iba flexible ku buryo ikuramo already murabona ko yavuyemo. Tukiyikuramo urayifata ukawashyira muri boot. Niba ugiye kuryoshya cyangwa gutinda shaka imodoka ko nyibutu already niriya. Reka tubikone murebe. Iyi ngiyi nayo wamaze unlockinga generally. Iyo nayo wamaze unlockinga uyikuraho. Murabona yavuyeho. Iyi modoka murabona already
ishobora kugenda irangaye gutya. Ni imodoka rero iri class ku muntu ukeneye imodoka nziza nk'iyi ngiyi y'ikinyejana. Iyi ni imodoka yawe yabikubereye. Iyi modoka muri Dubai Port turayifite. Please ngwino igwira imodoka. Ni imodoka yuje kondisiyo zose. Murabona uko wagenda kose uri comfortable. Iki kintu gitwaye muri boot, iyi Lufa itwaye muri boot. Reka tuyishyire muri boot rero muri ukuntu ari imodoka yisanzwe ushobora gukoresha mu videos n'ibindi birori byose ushobora gukoresha imodoka yawe mu gihe ugiye muri picnic. Ushobora kujyana imodoka muri park ukagenda uri safe, kuko imodoka mu gihe imiryango ifunze urimo imbere nta disturbance imwe yakugera, ko ni imodoka izamutse yegutse cyane. Reka mbereke. Reka tuyijyane muri boot murebe imodoka. Ese iyi Lufa twayitwaye muri boot, iyi modoka yaba imeze ite? Nze murebe iyi modoka ukuntu imeze. Nayo turayitwara muri boot. Okay. Numara gushyira muri boot. Okay, turakrosinga. Turi kubara imodoka yagiye muri park. Iyo ugiye muri park turashaka imodoka iza kubifunza, ariko umuntu uri hariya ari ready kuba yagenda areba inyamaswa cyane n'ibindi bintu byo byose kandi ari safe. Turafunga wa muryango w'inyuma, boot irafunga. Sasa rero twagiye hano. Shoferi araba yicaye nk'umushoferi atwaye. Ntawe turi bubitandukaniye cyangwa tubirengeho. Shoferi agomba kuba atuje mu mwanya we. Tubare umwanya wahariye se umugenzi arazwa ameze ati. Umugenzi yose iyi modoka niba ifunze sabese rimwe iri bukugereho. Iyi modoka kuva ara kugira hejuru harimo metero 2 zirenga. Ni imodoka nziza rero ikeneye. Iyi modoka wayiguruka cyane muri business yo gutwara abantu, gukora amashutsi yayo yose, gukora ama event ya yandi akurura abantu yari yose. Iyi ni imodoka nziza ibereye buri wese wayigura. Iyi modoka kuri 160 turakura amafaranga. Ni karibu rero nayo imodoka yawe yawe. Ndakeka iri soko ryacu ryo mu Rwanda ni amahirwe make, ni amahirwe za rimwe na rimwe kugira ngo ube imodoka nk'iyi rero kuri soko. Ni karibu, ni imodoka turi bubahe ku giciro kinini gusa yawe. Murakoze cyane, ndabashimiye. Thank you so much.